Kakasi Students Union KSU Nehu Unit Mentasi Kelai Kajing Pensyai Kerpang Sikitu Kisamla Ki Badan Kajing Tungu Wanwat Jaka Puri Nehu Kablami Kajing Kulmar Jingmut Kamtam Hadian Bak Sarkar Pedang Kala Pentep Baki Jaka Puri Hamikarya Kim dan Kambanya Kon Ya Kasi UET Banyu Arung Puri Haki College Hagajala Habakren Sikila Pathai Kubo Nakaliang Presiden Kaseng Usamla Banlum Langrani Ulang Bakania Kajing Pelat ke Sarkar Pedang Kadai Betek Tanya Gitu Ki Jaka Puri Ki Bashupin Snow Bakanehu Hendra Gitu Ki Jaka Puri Ki Badan Bed Hanehu Bad Ki Bakanehu Kapenyat Ki Dan Kambed Banyak Konya Kene ke examen Shushu lakan tu Gitu Ki Samla Bakin Leano Ya ke registration Kenang Bakan Ombu Jing Hadian Maseng berhenti pos kulba Nehu Ni Nakaliang Jangakum Presiden Samla Banlum Langrani Idan ni sama Cibai Rambai beri General Secretary Jong Seng idan sama Iba Marwin beri Dekot Isi Jong Seng idan sama Yainet beri Finance Secretary Jong Seng di pos kulba Nehu te ke iba niwan tak mat jong pi kalong ba hadin ba Seng ba yusi me jing kli nam tak samla pule ke ban rung kelas pos kulba Nehu hakini kendiat sni kala pensa umdum kala pen lengok bhai ni bat kala penlangah hai ke museum jong ki samla beri ke jing kli nam ta kalawi samla try muluk kalong hadian ba kami ka jing penbana bai dei ban kenika entrance UET ba ngila la exam ne ngila penduk no ya ka tu exam boni kena ki ba mut ban le kan ni ka PG course ne ban le ki UG course po direct po ni hu bon ki sa umdum kim chai maki hatu ki dan kam ban le kan ni UET Ri ka iba na kaliang jungi kaseng ni subha ban ni wan ni man pensyai lang ba ni kelat pathai kebor ba ladap ki kwa ban join kelas support school ba ni hu lada dei ki PG ni ki UG kum kalo ki bitek ki balong direct bi badan po campus ni hu ni ha baniat nang ba ni ki UET kat kum ba blak penmana da sarkar India nang ba ka education ministry but kila weng tang ki affiliated college ka bamud ki college ki bamdon po ni hu ki ba don po sabar jong campus ni hu kum balong kum ki St. Anthony's College kum ki Shillong College ki balong degree level nri ban join ki PG course po school ba ni hu ni don kam niat nang bai ki UET te mentang ni don stang life ni south ni ban kutno ban register ki ka entrance exam wiru hakini kindiat ni kinang kat school ba ni hu kadang si form ni ka admission committee ka ba kin sasyong jingelang ki marks bayo na po ki degree level namal kadang sedang gani ngimtip kan long gumno hagi mas ngimtip ya kani na kaliang jongi ka sengruk ngim syong klikti na persyang man wat jingmut man tuat jingmut nang ni nang tai bai de kena entrance exam te ka ibang iyo pat na kaliang bakajing kren mat vice chancellor bat kinang puniat jong school ba ni hu ka kalong bang haban tu chai ba kani hu ka di Central University ba kyong haban le ba ka iba ka ikat kum kani ka new education policy jong arjar arpo de ngin pechwa kalong no banong persya ro ngim sudai banong persya ni banong kediang no ngim sudai ngim sunang ngin banong nom no tamalong ya mentahi ngin akan syai di nong puniat jong kani hu pada don kena entrance exam ro mendai ban ketak ka reservation policy jong KST jong ki try muluk bat khamtam ya ka ni ka weightage ka ba don kerpang ni KST dom design Meghalaya kenang ba ki samla try muluk ni orang kelas bengti po school ba ni hu kumba julong hot ya ban thoi ni UET ring la de kren syai ki nong peniat ba bat penki la ne kamdai ban don kanu effect habai dei ba ka reservation policy ne kino ki weightage ki marks ba kerpang habai dei ba ki ST dom design jong jela Meghalaya namare kene hu hi la kat kum jing tip jong hi kat kum preamble mala thau kin hu kalong ban kin tiu ya ki samla ya ki tribal ne kita ki pat yulum jong than stilam ni mri hadian ba ni i ba ki wi jela jong than stilam ni ki ayo na ka jong university kum Mizoram ki Nagaland University mri mta kin hu ka di kerpang men ha ka jing pet nam ta ka jing mentoi jong ni ki tribal po rilum kasi jantia garo hi bro point kat kum ka reservation ni don 50-50 kamot long 100% ni KST 100% ni kiwi domisile jom ni khaliabat ni don kerpang kata ka literacy backward percentage ki ai kumba 100% lane new percent kumta ki chom ti jaka bakiwan nang tangi don ni ki hakini por covid bang imiyo ban le entrance exam ki spec merit base ki ai kerpang ni ki samla ki papas na po bari pet jong kene hu bakin ai kerpang ni ta 10% ni mak te habai de berkini ngi la kren ni ki ba mli ban penki la don ni UET ru ban ngin spec lembak ni admission committee ke iba kinyo bat kat kum jing tip jongi hi kan mungkin nam penki bat kan don kan ke effect adu namar kit ngilai kren syai bat ki la ko ngu ring ngimla ban tip bat ya ka rayu ya ka ban mi na meeting jong kita ki wei pan cha
admission po ni hu chwa ki le direct ba le min po department wise mane ki ba kondok bi po ni hu ben ndi tang po ni hu ngai bro ki wi university ki le anta bro ki wi India rihat hadin demi kata common university entrance test ba kan thup ba ya baro ki university central university ki haban le ikani ban perlung ik samla pulia jaka pulia jongki kendiap habadan kani kadon ke jing dunong ber kadon ke jing onong ngimla ban len ta namar ngidon ka Banras University ngidon ka JNU bon ki siat jong ki ST lane kita ki reserve siat ki ST MT ki leng leno ki long thli te lamba kadon kani le se samla kasi jongi ki bala ban le bhai kini exam ki bala ban score bhai kini exam ki la ban peteng jing pule jong ki kita university ba khampau kri India kum JNU Banras University pat kum ta ter barok ki badan pok campus ni barok ki department kelak benda UG ni PG ngidon ke UG course ke BTech bat ka BLLB ban pulia lo barok kita ni hab niat lembah ki CUET marang tolak mention ba direct baik nilai itu syai ba direct jong kene hu ba pet direct kene hu ni hab niat lembah ni CUET don kini ki different branch ke balong kum ka cultural creative studies ke adult and continuing education ki linguistic department ki library science ki mass media ki bat ka tourism kamu ban apply yang tu ki department dan specialized subject ini degree kini no degree ki laban ban apply tu te barat kata ni ki bon mik samla khasi bayo badan tu ngatra ngal abnong kendai persen ki don mik ki samla khasi badan kita department ka bamut ba kimdei ba specialized physics ne economics ne history bat kumta ter ni ki along general bat ka don ni gijing mentoi ro ba ngila ban yo ke master degree master certificate lang ba ki course te nakarpat ba nakentui samla kasir barok ban pai kemat di department kembalong kini snem baladep mara kini snem baladep ada du mental ngibon mik samla tradi tramuluk badan di department